Hello and opalim te sa lopatom. Evo nas u novoj epizodi. Danas ćemo opet čitati komentare sa moje objave. I danas sam objavio jednu sliku gdje sam dobio 14 LP-a. Tu je neko čudo, ono, bože, to je ono, nenormalno puno. Inače dobijem po 11 digo i 10, pa tako da lagano. Ja sam se začudio ga sa i 14. I onda je Big Game poslije dobi sa opet i 15. To je nemoguće, to je ono, ne znam što se dogodilo. Ovaj game, znači, Vayne je bila jako dobra. Support isto. Ja sam tu služio ono ko neki lagani support njoj. Ono, charma sam digao koga. I napraviš kombo i one shotaš usput koga, tako da ona može lakše cleara ovaj ostatak. Dobro, protivnici su bili katastrofa za nas. Međutim, Urgot nije mogao ništa, iskempali su mu top. Dobro, to realno imaš ward pa ga staviš i onda gledaš mapu. Jer džabe tebi, na primjer, staviš ti ward, ali ako ne gledaš mapu, džabe tebi gledat mapu. To nema smisla. To ti jednako da ne vidiš. Jungler je bi, ne znam, ono, AFK pa što skupi, kako bi to rekli, na mojem. Dobro, znači, idemo na prvi komentar. Dobio sam plus 9 nedavno. Vidiš, znam kak je to osjećaj, tako da nije baš kako treba. Jebi ga. Challengeri dobijaju manje. Volja biti sretan i sa 9. Sljedeći komentar. Vayne carry. Kao što rekao, to je istina, ona je carryala doslovno sama. Da nije bilo nje, bilo bi povjerojatno bi bilo zato što ono, nemaš 3 igrača, ne možeš winat. 2 su propala. Dobro, Skarner je ono, vjerojatno bi bilo ono, kako se kaže, 60% da ćemo wina, a 40% da ćemo izgubiti, tako. Dobio sam komentara, sam krak kill. Nisam krak killove, nego sam one, koji na primjer došao mi brand na mid i sam bi ga one shota, jer lik je bi previše skupiši za men. On je 11. level bio, ja sam 14. Znači opalimo jedan combo, ignite, on mrt. Više na njega vatre, on gori i dalje. Gori. I dalje. Nego što ću ja izgori sa kabon damage. Dobro. Sljedeći komentar. Buraz 200 izgubljena, šta očekuješ? Pa ja nisam očekivao ovih plus 14, ni plus 15 nakon gejma, tako da meni je bilo realno da ću ja dobiti nekih plus 11, skupit ću za 2 gejma 22 i da će mi nakon tih 2 gejma doći jedan i koji ću luzati da izgubim 20 i nešto LP, tako da se vrati opet na početak. Dobro. Onda se dobi komentar, dobro ti run. Znači, uzeo sam Electro, Silent Impact, Eyeball Collection, Ultimate Hunter, Mana Flow i ovi vrag za cooldown. Znači, možeš se ići i gledaš, ali Electro. Naravno, ja sam sad išao igra zato što su je buffali, tako da, zašto ne? Sljedeći komentar. Najgora sezon, drži se makar do platine stigne. A vidiš, ako ja sad uđem na primjer u platinu, što ja mogu, nije to meni problem, nego čim ti uđeš u platinu, odmah osjetiš neku razliku. Ljudi su još gori 10 puti nego gold. To je ono, katastrofa, više tilta, ne znam, nekako je čudno. Dok si ti u goldu nekako, dobro, lakše to je sigurno. Nije to velika neka razlika, to je sve gold i dalje, koš u platinu. Platinu 4, to računa se i dalje da je gold. Što se mene tiče. Nije to nešto specijalno nadalje. Tu negdje
promjenu, očekuješ neku razliku gdje je platina 2, platina 1, to je već ono, nešto. Ali prije tega, ništa, to je sve nešto, klasičica, laganica. Igraš Ahri Ubis, što da igram Ahri? Pa Ahri je baš zakon, koji igra. Sljedeći komentar i zadnji. XD, HX, DX, smješak, P. Ove skale, dotočka 3 i tako dalje. Vjerojatno radi ovega broja 9. Vidite kako ja to uoči. Misli na 9 LP-a. Vjerojatno, nema pojma. Ili je to bez veze napisao, vjerojatno je bez veze napisao. Ništa, sljedeća objava je bila... Ne, to je ova ista. Da, to je ta objava gdje sam dobio plus 15. Ovemu gameu se dogodilo, znači... Da vidimo što je to bilo. Znači, to je bilo da... Nije bilo loše u biti. Ovi game je bi dobar. Jest da je udir malo, kako bi rekli, dajva ispod tureta bez veze nekad. Zato ima ovoliko smrti. Ovi game sam doslovno, vidi se da sam carry-a, tako da... Uzeo sam Corrupting Potion, gdje sam nešto probao da ima kako je veća utjeca ako uzmem taj item ili oni obični Dorans. Ovi je bolje. Jedno što se smanji OP na početku, ali nema veze. Dobro, znači imamo još jedan komentar. Win rate 180 wina i minus 209 lose. Najvjerojatnije do toga. Za sam dobio 15 LP-a. Haha. Ja mislim da bi ja trebao dobija po 10 LP-a po gameu, tako da... Ha. Jebi ga. Imam sreće. Ili me to hoće bacit nazad u Gold 1 da mi još više bude gore, ono. Navuku te da dođeš u Gold 1 da bi igra za platinu do tamo, brzo. Razumite. Sljedeći komentar. Pa da, dečko se trudi, navikao je da dobija po 9. Pa da, navikao sam se, više mi čudim se na primjer kad neko dobije ono, odnosno kada dobijem 17, 19. Ja sam prije dobija po 23, 24, ono, laganica. Sad to ne mogu ni zamisliti. Biće dobro sljedeću sezonu. Točno je to on i napisao. Sljedeći komentar, bit će bolje sljedeće sezone. A logično. Ova sezona je katastrofa. Čuo sam da će promijeniti iteme i te neke gluposti. Vjerojatno će opet biti navodno balansiranih itema. Navodno. Toliko će biti balansirano da neće. Logično. Ništa, sutra ćemo probati nešto drugčije. Ove komentare ćemo probati ubaciti sa gameplayom, tako da vidimo kako će to proći. Vjerojatno će biti bolje nego ovako samo. To su prva 3 videa, samo da vidim kako će i što sve. Ništa, to bi vam bilo to. I ako možemo skupiti bar 100 pregleda po videu, to je bilo ono vrh. Dajte im motivaciju i to je to. Ništa, vidimo se u sljedećem videu. Zapravo ne vidimo se nego se čujemo. Do tad, pozdrav!